Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Okay, sir. Ito na natin. Boleh. Haka arpoi terek mentau naitung arajar arpau u menteri sarkar kani ke jela Meghalaya ubakmi yakatnat ka koi kekya uba Alexander L. Heng ringkat u director jong kani katnan u Dr. Amanwar bat u district medical and health officer jong ka East Khas Hills district u Dr. M. Basaiman bat ki wedi ki officer jong katnat ka koi kekya kila let jurep ya kasnong maupan hadin balada perlong ya ka jingle test jingpang COVID-19 ya kinong snong kani kasnong Hakane jingle jurep layudan langru kinong sunsyar snong jong kani kasnong hapo ka jelam jong rong ba snong uba kraw boy renta tiang bat hakane kasngi kani ka kanhon kanala jurep ru ya ka jaka ban pensa sipo ri ki breu ki badang wan pha na barjela bat kumjo ya kitu ki badan ya ki dak kishen jong ukhyang jingpang COVID-19 Min ai ke ada kia. Nomor de hakane ka jakahi kaba apor ngile ka random testing dak tu kan antigen test kit ngilap kidon lightly kibang iyo positif nang ni kibang weekly positive bediang te halor ka jingya liu jingmut prengi doktor jangi mangilai don hakat ni sini kong ye shong jingya rai ba niyo positif tang katukan ni amdi naki ju ki silenter kilong sapriang di ngilashim ka wai garai ba ka golden test ka chung hi ka dika RT-PCR but bangiyo kumni na gini kijaka balong kiba idei kiba kini kendo ya ki beri ki balong positif ini pale abiang ya ka RT-PCR ba siginat bat borong anteli kilong negatif ni ken beda kata ba kalong negatif bat begini ki beri hong nekim lo positif yau COVID-19 tangba ki advisory jong health department na bangi ai berbuat berperlu kami ki mask sanitizer mentet ki hand hygiene ng yong ka physical distancing ka bangi di bandan ni di ban boot berking ma kita gedeng maniat mat but kumi kini ki ba nilasham kilong positif ni ong ki ru ba kinang song quarantine sha sipor haye te napo health department berekin sawan kin sapet biang kilaban sim biang ka sampel sa sisir pat lada mendadi issue te kilaban lad no to quarantine ko choki pat kumjuri contact tracing ngidang le ba ngimtip uniru virus ubat mai ngirungin haban long pusiar ngin haban fikir ngin haban sim ya kilat jingeda but ngin spet ba lada labiang lut na dong sadong tak mo kani ka dinglong song quarantine ka duki kan kut no kita penkut pada napo ka district kepada napo kalyang ka jong dia manachu di halor kini kita test ki bungi ong nilada ong no dong kong hi ba kani ka antigen test kalong highly specific kalong sensitive ru mo kalong very sensitive di kala ban long bangila ban yo false negative na kaniru ila ban yo false positive ru tawala kataru ya kitu ki badan symptoms ki badan niyo daga antigen kalong negative ni haban lehi RT-PCR kata tingi mla ban da ya pada dah kumai pat ka golden test yengi ru ba kinu mentang mengile golden ngile ya gini ki antigen test lada ha kanu ka caka ka mengile ngi yo sanfo tri takamut ngilat kena ba kadam be hapo community nei lada ngi yo sapriang gumni kamut nginang hap ya buat hi de kitu test kijungi RT-PCR lada rengkam kirki bangin pet ni hap le ka sibenat bat baro artling lada pelle ini badan hang ni bat jo hang pling bat ngilap iki bilong negatif dia mentang isim bet bagini kilong negatif but daging quarantine dan cuci kat kilong no kamde ya ko penting haru kata-kata kemudian hang ni tangba kin sawan biang pada napo dia mana cu pat sepelanya iki nak quarantine lada iba mendat sentem dan Duk mentah kidan hai gini na gi berfira wan quarantine ki kani ngini aja kani random test kamu kebangan daging le daging lo ngiyo sibun ngot senio tang ni susu daging le random test kanong ba kalap spread nam community
Kapol balik random test gilayo kini yang ni berlangut di long positif. Dia hadir melalui biang dengan sibinat berhajuk dengan RT-PCR asyam yaki bagilong negatif. Si nak kata ngihap le biang testing ulang dokter. Kadang-kadang pada ginti berjusim sting. Ia dia buat ranking bed yang kani ka advisory jong health protocol nam menyo ya kecing eda. Dan kadang-kadang daun ni yang Jepang COVID-19. Darangi ngisim sting yang kani kam nomor ba kadang-kadang poru kejemput kejengki jong ni Jepang dan baik. Jadi nak kata di bentuk kita self disiplin dia adalah di berbenongru ya kisnong kitau bagi dia bersim sting menyed ba kada berkam ya kadi menyeda adalah dia ladi berbuat ru ranking yang ki advisory jong health protocol berlait nang ni yang COVID-19. Ni kerpat ya baru hidup di perlok jungi badai perlok ru kemudian ben ai kanu fake news. Kadang ilap kinu fake news kiba penjenjar ki paiba ngin hab ben hakem iki. Ben baru aku jo upor ben sistem iki. Tepat ba kum tu mempilas ngau bat kum ju ru hakabala keren haki lat patai kubor kaba menen along ba hadin ba ban test biang dak artis biar klasiam ba kilong negatif yo uni wala declare negatif leng ba random test bat kum ju ru ye kitu ki arngot pergi belong ki traces jadi na takadau ki pat nong song snong hang ni kilom dei bandon ni kajing septin bat mentaru kumbal ong ba handa habala dep test biang lada kapau biang ke negatif kau mut kata kalong berkubur ke bahaya ka sinong datau dan ai ka ai ka bangadang ban penkenau siai penkenau bangin burom ya ka ai ka ba sarkar ka batha ingi banle ki protokol sangka kumbal penkenau dia chest mentarong iong ba kajing dang mas kajing penjengai iwe pat kajing le khu ye ki kti kalong ka badan kamba kata kalong kawai kita kilong ki atir ya ka bagila banilkhun ya kajing safriang jang unihu yang jengpang bat ka ai ka bangyo snow de ka sentur nai ya kajing punong ba kani halor kani kajing siam hamopat kampat dei ka community spread mar iwe na sewe kumbai long baladolong life house safomot kilong positif katate kala wan de kawai pat ka khubor henrei kumbolong mata ka long kajing kermen na ka jongi kum kasnong ka thau ba ngin ya nang ni sakhmat ya kata kajing kerku ko boleh unai hangi bangin yo mat ya kajing kot jing khia bangin like na kanika jingpang jing stom tang koi ken mau ban le tikna ban ya kai ko sarkar ka batha ya kata ka de bele bat kumul ong de minister badon borom jingi lada kinu binuru ki ba penkheng kumba ka sarkar na penbenai ni na kaliang kasnong ngin ya trelang ba kata ka koi khia ba ka sarkar bat ngin pensitong ngin ai kajing tip sa kibor sarkar ban pensitom na kata jong kita ke bapen keng ya kuwar bat sa kuwai pat ka bapen kot kalong ya ki khubor ki babakla subha wat wanra ya kanu khubor ka bonra ya kajing perkhat ka basu fer hapen jong prasnong